Ka NPYF Waken Unit Haringkat u Advisor ber Presiden jong ka NPYF pen usla blong menin kasngi kata kanyo tarik u Julai arajar arpusan kabadai ru kasngi kan mau ya kajing ya busi imti sing kilayo ban penlong ya ka program felicitation lani kajing pen kuburam ya ki kena ki pas ba ha ka examination SSLC na po kasnong waken. Kumta hakan dikasngi ladon ringkat u advisor ke NPYF pen usla blok kum ukong san Shri Rabok lang tensong presiden ke NPYF pen usla blok ba rabor lang syang pliang isodar keraj wakhen ba jansing M tensong ikong inpura kong jirem badai presiden jong ke NPWF wakhen unit kum juru ki sangut ki bayo ekakus nam nadu iwan shwa tensong ibasikar nyepuwai penlai pulai persen i Frederick kong jirem ibasikar nyepun riu poin san pau persen imang kong jirem ibasikar nyepun persen i Sahara Linda kong jirem ibasikar prapu ar poin prapulai persen bat kikmi kikpa kinong hikai ringkat bat kikena skul. Hakan dikasngi layo bansa miki kusnam haringkat kasning ke kentu na barok kinong keren nadu i presiden ke NPYF, presiden ke NPWF, presiden ke Waken Unit, headmaster jong ke UP and secondary school Waken, sodar karat Waken na kebenta barok kini kisangut ki pelayo pediang, pekinang yai tray shitam syusyuk nang ni syakmat banwa di katong, badru kamtam banwan ra buram yakin kasem, ningkong kumju ekasnong kata wad ekatani barokawai. Yang poin no sedang jadi ke program jadi taksi di nengkongnya nga perma mesti baru mo nalba harga program laku kanway berjiti sedang dari mentara Arab Saudi las kita sedang yang sedang selesai program di perma jadi baru kita wan ban saki pada dalam program presentasi pembinaan soi yang bagaimana di po di tentang poin secara pasar jadi program di kong hi ngai mui ubli trainra ubala dan dekat apa ni iwe bat naru ka suipeneng ru kalong kapakboy kapasay kapitanan baru bangin Bangidan lang hakamay kitukoy bakyan lang baro di nanta nga piyasuhanin kong hero ya sodar sangka raj wakyan i bacan sige song advisor kujuru iges jongi takasi jong pipadi advisor jong NPYF terus blog iba rapok tersong apli supaya IP pada platform nang bantu talang pagi hakalika program di ngai kubli ru ya presiden jong NPYF teruslah blog iba arab borlang syangpliang di nanta de ngai kubli saya presiden jong ka Waken unit iba Koren sa Kongan tinatari saya presiden juga NPYF Women's Wing Waken Unit ikong inpura Kongjilem di Kapia Subharu ya headmaster juga Waken Upper Primary and Secondary School i babu pertian lang marbanyang pada mental lang pami nama baik Chairman Iladat pedang sampai ibarat mentah kami senang baca program. Nama kampung itu kuat, dengan dia akan senang baca program terkait. Program memperlihat terik kemudian berkait kaguji bak peluruan pinggupang tai boleh di Kapolong Sepiang melalui Presiden juga NPYF Pengusaha Nata Kisagar Nata Menjadi Kinohikai Barok Kinohikai Ka Hamtami Para Bok Tusong
nota di kena sekolah berok kam kerpang di kena samut tiba dari pun yok senam intiak ni buat bergerak jaga NPWF pakai unit ke kunci aku boleh kerpang ni ke NPWF pakai unit kita lah kita bergerak adik kena kita ya bergerak ni nama bergerak ini bentar pun aku senam di kita di kelas sekolah di bawah kam cikmat kata kasten bang nanti tolong di chip di kabu ni bentar kan ada segi ke crowd bang ni bentar kan lu center sing bang tu jauh mai utau center sing kagak juk mai dia lo temu ta orang tai pak rai dia hari kena sekolah kau kita pulai pat sepau tersing hukum ini kita aman, apabila kerak tersing, berkau ini kita surat itu, aku cakap dia, kita tori yang tersing, orang tahu apa, kelak awat yang rekasi itu ni, apa, yakun persiap kita paling kita embor, kita kari kita terus kasih ni, ta nalonang ta aku play kerpang ru na kamta ke Kristen yang kayun NPYF yang Waken unit pana aku play ru i Kristen yang ka blok NPYF na aku play yake headmaster aku play saudara pana aku play gulung lang ya baro ibadan hang na jerong ngamak nyol kerten sidati pan aku beli di kilong kemi kilong pa ikon samla kam tang kerapang na kabenta kita nak sekolah kita kami dan bentarin kadang kapon kadang kapon na kadang jangan yang hari pum ka Kristen yang pumen swing ta batka pumen swing kapha nanta jangan bang aku beli kerapang nanta jong hibaro Pana ay kulay mangasnya mu di kulay tayo ra dan jam ini program ngasnya makalong kasin kemenengkong nang tajam na ang amat pangkren na kanang kapon. Kungkin lagi jay program. Pangasnya mu si bon yu kulay tayo ra ba ay kanang kasap katalen na kamtakin lagi. Nagtakin lagi Kristen yang kayun bikin sim nya kanang kabenta ban kandon kanang kabenta ba kandon kajingkit kali pakai ding ainen sim kamtam kerapang na kanta kita kena sekolah. Jadi kalau macam kia mereka meeting membayar ngapor kalau na kanta kakui kesubang ya i kira pengkui menestem. Panges kawan ay play kerupang nanta iwai di simentalang na kanta ban pengkui om tang nanta. Nanti toy pendemrin ya pun kamu. Ba om ba ban ya i sebenarnya nasional nanti ultai berjerong kan bikin pengkamu pakai pendemrin. Mapi kantang kerpang ayam tak kuit kesoba om nang kuit ya kemarin badia nang kuit nado pada onur mak sim kana kana belum kuit kana kana kaba kon kabawel penren nang long kejing pun kamu nama kejing pun kamu kalau kekrau tam nam ta jong iwei perlu jong ya kan kepathai dan kalau nam taru ayo iro bagi bu si kan ya bentar pan ai kusnam nam ta kita keba pas pha cái bà quay thăm sức mạnh anh ấy những ai dùng ha nằm tại bà quay thăm sức mạnh kalau nggak thông pakai những ai men sim yang ki ikersian pakai ai men sim mana kalian yang ngiro kum kilong keme ngis ngeu pungut pungan nama pakai dan kum kan kebentar kum dapat ai men sim di kita asul pakai nak kita man pun kamu ya dia man register man minat hamtam kerpan ngeu bapai dengan register jangi ngamla dan jauh mat ya Krishna macam ni nama ngayo ini bakasat ke depannya maupun mbak badan hapok yang Krishna macam ni kelapa ubun cat pun dari pihak punya ini dan yang hikmat di jampi ada Krishna macam ni apa lalu mbak kejing ni jam ini presiden yang enggak NPY ay pangalong ada kejing stang pan persiang pan penjaya syakmat nam tak bahag kami yang Krishna pakalong ru na kabenta man kentew ya karoy kapan pan na kabenta
pan genteu ya ke jangan nangis sang dan karpan nak kali jangan kumpulan kene ngas ngotu oi ngadon sibun di jirona pan friend bai si genten a genten katung nya sngai ko jangan ke dimot jing perkat jangan ko sem jangan ngas ngeu ba tham tam nam ta ke na school nama kinong ni ka di babu kilong mo ke keme ke pa ke baban petinon ti ya pil nadu ke borong ka ako nadu ke jingna ke mista ihikai lo ya pil nadong sadong pan i pan hikai ya pi ngawa kerpan anta jo pi iwai ke na school tham tam do pan melin man pan ka mu ya ki pan melin man sha school ka jing sneng jing keren jing hikai jo ki kan long ya pi bapin to mu nama ke jing to mu jo pi kan pen khao pakan pendan burong makan ra ro ga thong nan ta jo pi tumi kena school Buka college itu mereka kira upaya belum pelan ini kru yang ini menurut kita aku ibarat di ini komisi aku belajar di saluran melalui pun komisian ya i lapor langsung tulen lapor tensong bagi saudara jumlah banyak sing sebanyak ini baru kau kipiya dalam kami jorong kerpan yang baru kau kipiya dalam ini dengan aku boleh kerpan dia kena sekolah jom kepada suam menin atau suam menin kalau ayawan kerun kalau ia dalam begini kunjung dia di perang hikai kalau ayawan sendalan yang aku bawa omro kalau ia dalam ini ngasih sengai jaga jingkon lengkap lang joki di buat ia pi baru kau kalau ia dalam bentalang hakan nikah seni di kawai kepada aku boleh kerpan ya kenikai ya NPWF kemudian kepada ini kisah jong kenika senang di balak penpenuh punya kini kemudian bagian ai ya kata kusna di kumpul suatu kanal kot hendiat ngayal diru menakan yusen ada ngai apa saja kata kemudian hasnong kira atep ba ngai dai wa punya tu api ba nak kalian jongal naladi nak tolok jong ngai kinu kena di first division na school jongi kemudian ngaya provajar, mereka tak apa aja dengan kemudian nganom ayu kemudian pada kidon armut kemudian bentak kemudian menakan niru kidon armut. Mbak kalau lu keburuk mbak boleh mbak umdai bahkan dikajing jongan. Mbak nggak show off dia lagi pada ada pisan ya. Kamu ya kajing jongan kalau mbak kumno ban kentiu ya di kena. Memang apa kumbaong no teng. Pada kiyo ia betul pisah. Kapan lesi kapan mangangai. Lesi kapan mangangai kila pun penderkam. Lesi school fees, college fees bermula malah kila pun penderkam. Lesi kila pun ikut bermula malah kila pun penderkam. Kemudian kalau mbak kai kebangan kum kejing Arab ke. Mbak kau lagi pak kum kejing penseluruh yaki. Tiga kerpat kejing kerpat juga kalau mbak. Nah kalian cuma lagi osnyo bukan dikasih ke menikong. Lalu bangan don akhir, pak bangan long dikai bangan osnyo, bangan kata rajin aku senang, mentak kesini. Tiga kerpa, kayak rajin kerpa juga kalau bahkan nongkut no tanggung deh. Yo si next year nanti halfway usnel, people pun no. Nah kerpa begini ki NPWF. Ngabu jingkir patlik nah bahkan nang penting susu lada kalong buta kamut kayak kepakiu kiu kesnong kata ngan buat bahkan suong bangikut no tan ngan bandeng sesisin kemud kata jingban cuma kemud ban pen leayu ban pen sengau hapi patendon kata jingba treken memang apa ka ege bakam konstantam haka jingim jongi kipriu ya ka jingsta ni namla banti ya ka jingsta ni namla banti lesi la bana ngalong babu piong ayo babu ngalong babu mana le beri nama pi namla kata ka jing sisa lesi ngakal pak ngandino ya ka jing long babu namla tiga mud ba la ka long bumta ni ka bani kong kamud ni amil sim lagi ka ba ni amil sim mangi kinahikai bat kabalai minta ka poin no kasin balai baka sinong lagi la sing ni ka NPWF kadol kata ka jimba tri
Lani kadon katakan jing slow. Lani sila taka ay taka nulu kecing ay kemudian baka penti bagi le ai. Tunang le kepada kamjur susu banyak kali perhile mata. Kenang ba kasno waken kumagal apa kala kanang pau susu nang ni sakmat. Disakawe kebangan wa banong. Ba tidak sing in kerteng sa kanan. Kita kemudian ba lalu kita hispa kendai husner. Dan kan mau yo tidak sing. Kai ka bangile ki NPIF kita mata kemudian ba ya gini ki saud minsa jingken mau. Kemudian hinsa jingken mau. Kemudian ba gini kita ki saud Iwan Suwan, Felix Mung, Saralinda. Kini dei kita kitirosing. Om dei penom tirosing banyak paruah. Ali nang kapten mana? Bur mapi ini adung ini ya. Kurang ini ya boken. Kamu batimbat magingen. Ya kawat jom kajing start. Ya kawat jom kajing start. Maka wei kapang ada kuwa tolong. Belet ya kajing sarong sabar. Wei kajing seneng kapang kuwa pakai. Naga laba piyo suppose. Betul laba piyo. 90% ngadi banyo 80. From 80 to 90. From 90 to 99. Katakan dia ka award. Bani ka kusnam. Henry ay kusnam anta hanyo terik. Ondala yo award ondala di kelas kelas 12 yo seret mentah materi hiyo ano 70 ndala poy passport 50. Kani kamu kajing ajo ini NPIF mutakan kamu nam sesok dengan Henry ya people osamut di badan hangi kajing kerpat jangan kalomba ondal alik saye pet ya ini ya word bu habayoi babi firma adis bangayo bukan bangayo sur ke bakam he kai kata bakam he wala daging airu mereka kertan video dene Senang. Yang ya ketika meeting terus ni na ay kublay barabok tungsong kublay advisor jong ka NPIF Slaplong kublay ruha ko juga por organizing secretary jong ka NPP Slaplong ibajan kublay sordar jong kerja waken but ay kublay president secretary party members jong ka NPIF waken unit ki president secretary jong ka unit angge ha waken president jong ka NPIF ibala ay kijingkan na kapon but na ay kulay ki riurang ba ki biadon lang na kapon ki longmi ki longpa ki kun samla bat kap tam na kunta jong pi ki hab ki berit bat ngai kulai kerpang ru ki nang hikai ki kena school bat kerpang ki sangut ki kun samla jo re chong ki ban yo ya kajing perkuburam dan ya kajing ai kusnam da NPIF belum ketawa jom kadeka meeting nanti kajing ya pendulang jongi ya kapal ka NPIF waken unit kalau penong
nga dam terjingman ke bakrau pat nga ai kulai sibune na kabata jompi kongka NPYF Waken unit Bapi lakloi ban shin ya kene ka benta ka bakrau pat ka senjang ka bakrau bat ka bapiang pon hapo ka imlang ka salang ya ka ban ketiu bat ban ai desi ya ki kun sama hapo jangan dengan senang ki kena school bagi nang yai tristong haki jumpuli ki jongki bat hakan ugo benta nakalian jonga ngamdadon sibun ki kentin ban kran dan ban pensnau apeleng jompi ya kena pur ngalil snawru sibun ki jingkran ban sibun ki jing ai jingmut ki ban layo ne ya ki nongkran ki jongi ki ham chakman ban nakalian jonga ru ban super syang si kentin argentin ban ya pasyak jingmut lam lemba jongan negasni kabakrau kabangi kan mau brom ya kasni klan legas niap jong usin tirosing jong kahiman klau nga ki kun sama bati ki heb ki barin pilong kalawai jong kasinong katau pilong kalawai jong kathan bat pilong kalawai jong kejat pendriu balai ngau kunta namar naru kani kakarta ke bapiang don ke jinglong kanarin bat don na preng jopi don na kakarta ke jinglong kana samla balai limba ke jingtrai stam ke jopi balai limba ke jingminat ke jopi bat lasya lalisni pinlong kirustar kirushin pang pinlong ki kun samla ki banlong ka jingmentoy ba ke jinggerpu nekong ya ke ying ka sem ku jompi ya ke shnong ka tham ya ka than ba ke kari ke jai pedriu na ka daw mi shedong prabuar ba ki kun samla kilong kalawai jong kari ba ke jai pedriu pat nga ai ku play karpang ni tu samur ki kena ki presitom pat ki bawanra ya kaburam ya kani ka shnong akan ki bawanra ya kaburam ya kayin ka sem ku jompi bat ya kathan ni borogawai leba ka jingtrai stom ka jompi pan nakaliang jung masukwa panong bat kentulam kumba ki ya kentu bat ya ajimulam kini ki riurang ba ki ba ban ai jingkran nasngo penon ba kapitan kam kalong patindon ya kamin sim jong ke jing tristom kamin sim ke jing sorin kamin sim jong ke jing kohu kamin sim jong ke jing yasha namar kini ki sautli ki mau pedon lagi pila penburun ti yaki tikna ba ke jing jong pi haku yusni kan long ke bejom ini ya download jong ke unit and dia keten dari presiden yang ke women swing istri ya dona ini dan aku play terpang Yohan Master yang ke secondary school begini di belah di keren empat kalau rumit kasih ke Bengkong ke Buburong mau juga school begini jadi sinong begini bahasa ke Cinti begini angkat kinonikai mau ya dona ini video tarisol yang kemetrik 100% dan aku play terpang ini kena school yang ke secondary yang ke primary ya pergi happy barit bat baru Indonesia bertanah do menem step mo akan diperkuisnong bat kumju akan dikepukram ke baa tapi di kuplay ke bakal pang kada ya pis samut di samla puli yang ke kesnong bedungi kidon ke benang di ke school bedungi na mga ngalong haka juga pol de presiden yang ke secondary bat popal primary yang ke school mo ai kuplay ya pi nama haka jingya pendon burom yang kinohikai kila hitan kinohikai swa kini ya suku pani nekalian yungi KMC ni suhai kapon mo dan nekalian yungi headmaster pati mereka kita le lakai jong kebeta
jadi pun kupurom ya itu dikena gedungi dan ini didon lagi way di school dari hang ini pun kupurom negara yang keselah yang kepati gedungi dari di hamla puli yang kesenong waken jadi kan bagi yang pi kalau kupurom ke kerau kapal kesenong waken mo dan ngej ba keding pelong kini kesamla kadai dan keding ayun sim ya pi kumbala keren pun bas kematkan meripi sama pilapan thai dan nakaliang kinong keren kila ay sibun ba kijing keren nakaliang dungatang kengket asal sarong ba nakaliang dong pi piwanra burong di sinong ada piwanra burong kababha tiyo nam ha sinong kilong ke sinong wa ket ikena ki palong kumta ada pi kum ikena samla ki pasong keleng ke sinong piwanra kanam sniu kalong kijing ja burong di sinong wa ket pakit keren ru yang ikut diklik konsentrasi di sini, mo, dengan semua kajing peluang kan ikut keram, hijau rupan peluang kajingnya ajimut, kajing selok partiba nangri kurang, don cengai ba melai mai ba pi, dengan ini pihak ban sim kata kajing kredi, dalam dia lagi, mangiru ni sopu pai kata, wei lah ya tempai kan ni, pihak ban sa malwei, imei pa isu penbiang tangki tinggal kam. Akan tu apa dong ilai patun mobile. Teng ila asuhan ta sistem citayo. Ban lek mi hitai no waken kusong kan nanti. Ban ipatai ekapisa. Pen poi ekapisa tinggal kam. Ihap ban long kemi long pahi hamisa hapi wa. Dan ini kapir pijai kaju. Nei kaju tong pir minta kala kampen suk sibun ba. Habi compare bat kaju kejungi. Syong stang kejinam. Pancit mapi kum kisamla puli dikanti kepada dan kepala. Di download hakan ikajuk meminta kajuk teknologi. Kumbang ikan mestan. Syong tang kejingan kejumpi. Dan kalian tungang isukan tu ya pi ba. Kedai bandon kejing trace tong woka. Concentration. Impelek mood. But dedication. Kejing IT root kejumpi. Kan mau ngim hakan ikajuk kejing jalan competition. But hakan ikajuk mata ngihap panjale hakan jingim gedongi simet askoba kamtam mikidi puli don gikme gipa gibadu mesin no in paskul kang godimut DPI DPSC DPI kom yokam kata-kata gijing sisya hakan ikajuk kajingale la pan yokam ndai kan ikajuk kamlong su pengimpi kamlong su tapi tray kam la jong na pibala na pikon kam ketingan isa kasoka India kasoka jela kong wen pendu ikadrop out ngai kinoi kai sopu bai kata kejingkit ka responsibility nadu ki asya hadu ki akan wadi hadu kinong hikai LP ter sikujrong pan pendu ikadrop out dengan so na kata daw pa kapikum kisamla puli ni kan mau ia lagi kemipa. Dekat pinsel kalian. Ia kemipa datang kejing tips ni dongki tang kejing. Pendek dongki ya kali puli kemipa pelak pinsel kalian. Ngangai ada bibit bibian. Pilong puli man puli. Kalau kejing yarap kalian kemipa. Ndai dan kalian dongki. Pipan le no kapua dongki. Dia kata kejing pelut. Dongki kemipa. Lek no hakit penban ikmik pa lakit kiban pelut hadu ka materi kejongpi kelas web hadu degree dawan sene hakit cu ikmik pa nyapi mo pikir ke panyo priu takani kati cu kapa ima pa kani kajuk kejongi nasngau ne kalian jongpi akan tu mde panyo ke panyo priu mapiyo i nuksai ya kijing kisem kejongi ya hang ne hawa ken ba sikiwe kijaka kajing kani kacai yali cai meris kadai daw kapopan hiel hadu kata ye kepuli putih batka hiel ru ketikit klik responsibility nangkong yeladi ye kajing kasem hinang salang